Tahu ka sung breakfast ni bagi tangana. Sung tomorrow room. Orang ko wardrobe lo. Kokri. Sa tangana. Yang pitu. Yang kay Saint Anthony's. Yang nama kay Saint Anthony's Higher Secondary School. Kita breakfast bagi kisah tangga ni. Apa kay 8 o'clock sin taxi fine. Kay taxi kay sen. Town like sini. Hometown Agartala. Ke Assam House. Tayang saka ke Upper Silong. Ke Saint Anthony's. Yang ni Saint Anthony's Higher Secondary School. Yang tola ni ke Don Bosco. Sengtong mana Don Bosco. Yang ke Cathedral. Ke Don Bosco Technical College. Entah kok hotel thang hai. Ke view ni ati hai. Ke gua jadi kita nak ke kisah breakfast kayak na yang mana ke Saint Anthony's Higher Secondary School hospital lo ya kan ni phung ro ko bak lo ya kota just like tipin kain ada ta malai sang airport thana ke kisah tadi thana ta traffic jam mo belanya ro sung otong mana area wo balai sung tong mana kan kai ro sakau tong wo chalo ready baik ya, tak airport thana nih ready. Nggak kayak yang ke darah song sini yang kanan ini. Halo, yang tak boleh thana? Hah? Slide. Mau jaga? Agartala. Agartala, ang Agartala thana bila. Amoi school tu. Noi ta baji asa korma habia 15 minutes segang sampai tomai ya. Apa sih check in nang sini Tripura thang mah tahu nang sini habune Shillong airport orang sini Shillong sini seng fine nih ngangkai taxi book kain nango airport fine nih jaga available ya thana purbo nang or fine Agartala ba je kono faikya Shillong airport faikya Ampun Shillong thangpe nang ngangkai it cost around taxi book kain ngangkai 1500 kom nang sinijak ngangkai si 1300 rok ba 1200 rok kemanai hai ngangkai 1500 nang thango orang sim taxi simi book kai Shillong thanani 5 pro ba same na ngangkai sengka 5 pro ngangkai kong khamaka si sinijak bas 1300 kemaka bujotono 1500 2000 ini mah kayu. Shillong airport nama main Shillong ya, yang umroh ya siapa? Asal itu, selalu Agartala airport ya, selalu galanya. Tahu ini sampai ke Shillong, bye bye. Orang ke pas servis okri kata. Ini cuma tak. Ini korban tanah jadi sini. Sini captain dok aku apa pilot semua tarik kemana kalau kafe mana na okay. Five pro same atau thana pro same sempuk pro same siang timbuk apa sino kan tunggal patah sino airport itu terbang sih kan belas ini top